majstore. Srba i Grka, neka se kako. Odbrani smo Bogu hvala ovo naše sirotinje. A fukara može i rebara. Otkad smo digli ustanak i otjerali neprijatelja, samo se leži i ždere i nazdravlja. Komandant Radekić, protivno direktivi glavnog štaba, na svoju ruku neće da krene odred. Tako je, tako sam javio štabu. Čim si poslao kurira, znao sam ja, komesare, da si to dojavio. Svud oko nas se puca, srpska sela gore li gore, nama pred nosom, vidiš li, valda? Vidim i čujem. Pa, što ne pođemo da im pomognemo? Komesare, nikud moja vojska neće ići. Protjerali smo dušmane, oni ne diraju nas, nećemo ni mi njih i mirna Bosna. Ali Bosna nije mirna, puca na sve strane. Mi ćemo čekati. Više nećemo čekati. Izađi, Uroše. I ti, Janjo. Radekiću, više nećemo čekati. Ja ću pokrenuti vojsku, kako je partija odredila. A njene odredbe su zakon za sve. Daleko je partija, moj komesare, daleko. Zato sam ja tu. Jest. Ti si njene i oči i uši. Vidiš i ono što nema, čuješ i ono što se ne govori. Radekiću, štab će znati istinu. Nek zna. Slušaj, komesar. Dok sam ja komandant, neš ti meni ovom vojskom komandovati. To ćemo tek vidjeti. Opis nama kome sad? Neće da se veseli s vojskom. Ovo nikakva vojska.
Nemoj tako, komesaru. Jeste za ono kad se pije, primakni se. Kad se pije, odmakni se. Kad je tako, komesare, pusti nas onda da idemo kući. Ispod crvene zastave raspuštanja nema. Ispod nje se može samo dezertirati. Pomoz Bože da se Srbi slože. Komesare! Šta hoćeš? Zdravo, druže komandante. Zdravo, Španac. Zvao sam te. Moraš u Podgorinu. Tamo je došlo do rasula. Pripazi dobro na tog Radekića. On svakog časa može prevagnuti na četničku stranu. On je kriv za puč. Čovjek je sposoban za svaku gadost. Ja neću da ti dajem savjete. Ti ćeš tamo sam sebi komandovati i u stvari radi kako misliš da je najbolje. Razumijem, druže moj. Zapratio sam ti odredio Zunzaru i njegovu desetinu. Zdravo. Vidi, sa narodom najbolje ti je kad se može lijepo, kad se ne može oštro. Ali 5. kolonu istrijebi bez milosti. Razumiješ li me, druže? Nije mi prvi put. Uvedi disciplinu. Zaposli puške. Tamo su mučki ubili komisara Vlada. Glovi barut. Niti pucnja, niti dima. Koji tebe tamo čeka, moj Španac. Zdravo. Zdravo. Radekićeva prethodnica.
Dobro nam došao. Ja sam Mladen, komandir Pištarske čete. Gdje je Radekić? Idem ga kod kuće, cijepa drva. To radi svaki dan, jača ruke. Jeste da ratuje, on cijepa drva. Stigao si Španac, a? Zdravo, Radekiću. Nadam se da ćemo nas dvojica uspješno sarađivati. Razumije se. Od danas do daljnjega ja preuzimam dužnost komandanta. Po čijem naređenju? Glavnog štaba. Koga iz štaba? Druga Mrkog. Ti će biti moj pomoćnik. Moram da provjerim. Šta? Jesam li ja kriv za smrt komesara? Pa jesi li kriv? Nisam. A koga ubi? Mržnja, kao i sve drugo što ubija. A sad mi je jasno zašto ste se povukli i začaurili. Domaći komandant, domaća vojska. Čuvaju svoja sela, svoje kuće i imanja. A što to kome smeta što branimo ovo naše krvave sirotinje? To ti ko tvoj komšija Vojvoda Trivun. Nemam ja ništa s njim. Pa to i jest ono. Par koraka od vas divlja nekakav pusti harambaša, a vi nije na našoj teritoriji. A što mi moramo da vodimo brigu o cijelom bijelom svijetu? Šta je ovo? Je li ovo kokošinjac i štab odreda? Ili djevojko? Ja nisam djevojka, nego udovica. I ne znam šta ti smetaju kokoši. Čija si? Popova, što? Što me tako gledaš? Ništa. Ništa. Sjedi, druže Španac, ugriz. Neću. Što ne upalite lampu? Ko je ovako rano upalio lampu? Ja sam je upalio. Kod nas se štedi. Petrolej se nabavlja u varoši.
Ne treba, neću večerati. Kako nećeš? Svi ćemo večerati. Pa ne mogu ovako iz ruku. Nemamo suđa za ovoliko ljudi. Mogli smo pričekati jedne druge. Kad čamak ne može čekat, ne može se podgrijati. Onda ništa ne treba. Večeru primamo svi jednako, izuzetka nema. Dok si sa nama, valja da jedeš koji mi. Dobro. Zdravo si. Evo, doveo sam učitelja. Zdravo, ja sam Stojan Kekić. Ti starješina u selu? Dopalo me i to. Selo kaže ko će ako neće učitelj. Još veli. Sjedi. Sjedi. Kaži ti meni ko je ubio komesara Vladu? Vjeruj mi ne znam. A nemoj mi reći. Dok vi slavite, krkate i spavate zimski san, ubijaju vam komesara. Svaka je mogao ubiti. Svak nosi nož. Svak nosi, ali ga svaki ne poteže. Koliko je petokolonaša likvidirano po tvojom komandom? Kako to misli? A lijepo, Radekiću, za tebe i ovog tvog Kekića u Podgorini ne postoje oni koji čekaju kralja. Pa ima i takvih. Razumije se. Vojvoda Tribun, njegovo društvo. Zoron ćemo do Tribuna. Gdje smo sad? Ovo je put za Mračaj. Ili siguran? Zavisi ko ide. Za tebe je siguran, ovdje si rođen. Opominju nas da stanemo. Hoćemo li stati? Kako ti kažeš. Ti si komandant. Obojica smo vi komandanti, moj kompanjero. Radekiću, da ne ginemo uludo. Biće boljih prilika za junačenje. Uroše, daj Zuzari pušku. Ajde gore do Vojvode. Na tebe neće pucati, znaju te. Reći im da želim da razgovaram s njima. Razumio. Ako pristane, daj kapom znak i požuri. Ništa ne brini, gosi komandant. Kakav komandant? Za Radekić nije njihov komandant. Stigao je novi. Komunjera.
Ne znam ti ja to, moj vojvodo. Šta hoće? Da pregovaraju. Parlamentarci? Neka dođu. Dobro, nek dođu. Daješ riječ. To su ti oni rekli da pitaš. Ne, to ja samo sebe. Kaži da je vojvoda Tribun dao riječ i da je neće pogaziti. Ajde. Još ćemo se mi vidjeti. Slušaj. Ako dođeš još jednom, nećeš se živ vratiti. Ajmo. Ajmo! Jebat ću ti španac, majku, katato, ajde! Uvijek pišeš. Glavu ne dižeš. Izvještaj piše. A istinu im nećeš reći. Koju istinu? Da su nam poslali luda čovjeka. Da će ti brzo doći glave. Komandant pa ide među dušmana. A mora se nekad i tako. Moraš valjda i da jedeš. Popio ovo mlijeko. Skini tu maramu. Skini kad ti kaže. Zašto? Da ti vidim kosu. Što kriješ? Tako lijepu kosu.
na ovoj vojsci. Jesam, pope. Što to činiš, čovječe? Ona je svetinja. Ono slavi slavu Boga na nebesima i mir ljudima dobre volje. Zvona je slava vaskrsenja. Ako će vaskrsnuti mog ubijenog druga, onaj koji je to učinio, stići će ga kazna Božja. Sporije je taj tvoj Bog, pope, mi smo brži. Od danas neprijatelj se više neće okupljati zvonjavom. Ko je tebi prijatelj ako ti je narod neprijatelj? Ni Turci ga za svog zemana nisu dirali, a vi ga skidoste. Čuj, Brko, ko te šta pitao? Nunzora! Mi smo došli da podižemo revoluciju, a ne da se Bogu molimo. A kako ja da Boga služim? Čas! Čas! Eto kako. Kako je Boga i Božije pravde, ti si crveni komesar u svoju posljednju molitvu već izmolio. Što to govoriš, Luka? Kažem da je sad vrijeme da se Bog objavi i pokaže na čijoj je strani. Nije na Bogu da to određuje. Čovjekovo je da kaže na kojoj će stranu. Komandante! Šta je? Stigao kurir iz glavnog štaba. Eno ga kod Španca je. Sreo sam ga dolje kod rijeke. Htio ga da slatim ovamo. On ti poče vrdati. Ima, veli, ličnu poštu za novog komandanta. Ma zašto ti ovo sada razjuriš iz naše Podgorine? Šta će nam tuđe umjesa? Bolje da mi sami gledamo svoja posla. A vidim, nešto ljudi odgorijevaju od nas. Otkako si pustio nam skinu zvono. Znam ja kog tu držim i s kim radim. Ne bojte se, vidjet će meni na moje djedovini došlja kapu krojiti. Čujem da je stigao kurir. Da. I šta javlja Mrki? Neke stvari za mene. Svi napolje. I ti, Zuzara. Sve vi meni nešto iza leđa. Sve krijete svoje planove. A nek ti sutra zagusti. Vi komunisti ćete pobjeći. Đavo zna kud, valjda. Rusima. Opet Miloš Radekić osta sam sa seljacima. On ti nema kud bježat. Ne može to više tako. Slušaj, Radekiću. Da te više nikad nisam čuo da govoriš te gluposti. Jesi ti ikad vidio komuniste da bježe i ne brane sirotinju? A? Toliko valjda i ti znaš. Znaš li to, Miloš? Znam. A što onda hoćeš? Hoću da znam i da me se tiče šta javljaju štaba. Pa i tičete se. Drugovi ti se miravaju što još uvijek nosiš te epolete. Šta opet te epolete nekom smetaju? A tebi smetaju. Ne daju ti da vidiš da je ta vojska kraljeva čije epolete nosiš propala i da ti stvaraš novu vojsku. Ne daju ti da nam vjeruješ. Ne vjerujete vi meni? U tome je stvar. Sve sam vam dao. Šta još treba da učinim da mi vjerujete? Šta? Hoćete i ovo?
Izgorećeš od rakije, Miloše. Ne pijani se više. Ne pijani mene rakija, drugo mene peče popnoće. Ne možeš da prežališ Epolet, znam. Muku. I muku dok sam istekao. I pola svog života. Skinuo sam Epolete ne sebi, nego ovom narodu. Pa ne znam pravo ni kud ga vodim, ni s kim ga vodim. Teško s njima. Teško s njima, ne može bez njih. Jaki su. Čvrsti. Organizovani. A Rusija s njima. Majka Rusija. Podgorina o Rusiji o brki pjesme pjeva. Kudli će nas oni odjest popnovače. Bog vidi jedna. Zaboravio u nas negdje u ovoj svjetskoj fertutmi. Založit se, druže Miloše. Pa da, ja drug, ti drugarica, ja smakuje polete, ti smakla crninu. Prošle godine. 2 nedelje bila udata, godinu dana udovica. Ne čuva crni, nažalost, duša je čuva. Kuda ćeš, čeri? U štab da im dam jelo. Mi, braćo i drugovi, ovdje u Vučevu, u čitavoj našoj Podgorini, ne vodimo samo oružanu borbu protiv okupatora, nego se borimo i za našu novu vlast. Nećemo mi, Vučo, ovdje nikakvu novu vlast. Dosta je nama bilo stare Jugoslavije koja nam je kožu načuvala. Tako je! Tako je! Stanite ljudi, ali ovo nije ona negdašnja vlast. A drugome ti to pričaj, Učo, svaka je vlast ista. Imamo mi svoju vlast, poručnika Radekića, a vi njemu lijepo skinu se Epolete. Hoćemo Radekića. Gdje je Radekića? Ja vam čašću jamčim da niko ne skida Radekića. Juče je bio komandant, danas zamjenik, a šutra... Šutra se ga povesti pomrčina, ako već nije. Dajte Radekića, nek on prozbori. Dajte Radekića. Narode! Radekić je moj ratni drug. Moj pomoćnik. I ko se to našao među vama da ga to bož od mene brani? Cilja dug spana! Cilja! Nego ko će to našem Milošu skinuti Epolete? Nek se zato sad ovdje pred selom položi račun. Tako je. Ajde! A šta je kajak, jeli? I opet guška, a? Nećemo mi stare oči, ništa staro. Mi nismo došli da se borimo za svoju kuću i svoju kravicu. A mi se borimo za jednu opšte narodnu kravu koja će svima nama davati mlijeka. Ovo kolike će onda biti sis. Mir narodu, mir. On to govori politički. Politički. Znam ja da je politički, znači laže. Nema takve krave na svijetu. Narode! Danas ćemo izabrati Narodno-oslobodilački odbor sela. Ako tebi treba odbor, ti ga sam biraj. Nama ne treba, mi imamo! Diću ja Podgorinu na noge ili me majci prit neće.
A čuo si, Kekiću? Čuo si kako kulaci harangiraju po Vučevu? Koji kulaci, ljudi Božji, nepismen svijet, šta oni znaju? Valjalo bi s njima porazgovarati, ali ne na zboru. Oni se tamo pred narodom uz jogune, junače, podsmijevaju. S njima treba lijepo, ali nasam. Zora. Pravo si, Kekiću. S kim bi to trebalo nas samo porazgovarati? Najteži nam je Vlajko Krlika, brat moj kod vojvode Trivuna. Onda ti je najveći larmadžija stari Zuban, nekako čovjek na svoju ruku. Pa onda ti ga već znaš, Luka Kaljak, nesreća jedna. Sirotinja nema šta vidjeti, a većeg larmadžije nema. Zadr čovjek. Hvala ti, Kekiću. Poslušat ću tvoj savjet. Krlika, otvori! Pucajte, braćo, ja sam! Ti staj. Govoriš da mi živimo od otimačine i da nas treba goniti odavde. Klao bi nas tupim nožem. Nikoga ja ne bi klao. A komesara? Nisam ga ja. Ne znam ko je drugi. Ovoga mi krste. Govori ko je ubio komisara. Ja svoju kuću gledam. Ti gledaš svoju kuću, a mi lijemo krv. Za koga mi ginemo suncevom nebesko? Niko vas nije zvao da za nas ginete. Idite odakle ste i došli. Sunzera,
Nemojte, braćo, ne ubijajte me, napravdi Boga. Mi u ime Boga nikoga ne ubijamo. Komandante! Komandante, traži se Vučo, neće da uđe. Ti si Stojan. Jesam, komandante. Treba što prije da nas zaštitiš. Sve sam čuo. Ja, Miloše, ne mogu dalje. Kako to? Lijepo, brate moj rođeni. Meni se sve čini, Miloše, da ste vi na seljake i na sve nas navalili preteško breme. Po selima se pronose glasovi da Španac kreće vojsku, da zarušava rudnike, da napada pruge, gradove. Valja će sve ostaviti i poći. Tražite da se Srbin odrekne svoje vojske, crkve, popa, a sad nas još i ubijate. Bolje je bilo da partija nije dolazila ovamo. Trebalo nas je pustiti da se sami raskusuramo sa neprijateljem, pa kako nam bude. Ko ostane živ, nastavio bi onako po starinski, koji njegovi djedovi. Šta je to s tobom, Stane? Nešto si klonuo? A i kako ne bi, Miloše. Zapeo Španac da čitava Podgorna ide s njim u stopu. Barabar. Gdje je on, a gdje smo mi? Satraće i nas i sebe. A šta ćemo ako on ima pravo? Ne znam ja to, Miloše. Ono što znam jest da optuži nesrećne ljude. Kako narodu da pogledam u oči? Zar je dotle došlo? Ne mogu više. Odlazi Miloše, a sam Bog zna kuda. Komandante, nešto i vas izgleda ne može onaj Španac. Samo vi kažite, komandante. Naći se braća i njega da sredi. To si sad rekao i nikad više. Maro. Bože, kuku meni, Luka. Ubili su te. Ubili. Španac. Kunem ti se svetim Đorđem. Platit ćeš mi glavom. Sliši, Bože. Luka. Dobar. Evo radite. Šta si to radi, Španac? Odmah što? A šta si ti čuo da se radi? Noć počela da jede ljude. Niko nije siguran pod vlastitim krovom da će osvanuti. A, to je tebi. A ja danima čekam da izađeš iz svog dvorišta i prozboriš o svemu što ti javljaju. Ne može to tako, Španac. To nije naš put. A kako bi ti? Ne s revolverom. Tako nećemo ništa postići. Samo ćemo odbiti narod. Svešćemo se na malu ajdučku grupu. Ovu seljačku vojsku treba krenuti od kuće u borbu. Upamti, Radekiću, nema revolucije bez ubijanja. Znam ja to, ali ne dam da se ljudi sumnjiče
Da se izvode iz kuća i ubijaju bez suda. A ti si zaboravio da je i komesar ubijen bez suda. Zbog jedne, koliko ćeš još glava skinuti? Neprijatelje ne brojim. Vrijedi li jedan komesar toliko krvi? Vrijedi, Radikiću, vrijedi. Jer ja sam sljedeći. Ovo je i moja bitka, Radikiću. Bojim se da je ona samo tvoja. Žundara! Usedlaj konje. Šta je ovo, gosim komandante? Svašta se događa. Kada će doći red na nas? Pa koga to nas? Na vas i na mene. Vi kako hoćete i kako možete. Ali ja mirova dugo neću. Čekat ćemo, moj Uroše. Jer sam Bog zna šta će biti. Nije Špancu do naše djedovine, već do Rusije. Rasuće nam kosti po tuđini. Vidjet ćemo. Ne valja vam posao tribune. Kome je to nama? Svima. Vama i onima dolje u Vučevu. Brat sam ti i to još stariji. Slušaj što ti velim. Naporno se silni neprijatelji. I vi umjesto da se složite, međusobno zamećete kavgu. Rekao si mi tu ove stotine. I opet ti kažem, tribune, neće ovo na dobro izaći. A ja tebi kažem za svagdan. Gledaj svoja posla, Lazare, pa da si mi brat na 100 puta. Muštuluk, vojvodo, počelo je. Evo dobrovoljaca. Odakle su? Iz Vučeva. Pomozmo junaci. Služimo kralja i otadžbinu. Služit ćete. Dosta ste služili onim crvenim đavolima. Dakle si ti? Ja sam Vlajko Krilike, jedno sam bi umakao. Jednog smo im dotukli. Svaka čast, junače. Suzara, hapsi, Zubana pretukli na mrtvo, Luku Kaljka ubili. Neka. Šteta, Luki. Šteta jest, ali neka. Neka ih hapse, neka tuku, neka ubijaju, neka ih čereče. Dok ne uvide s kim su, s otpadnicima države, zastave, kraja i otadžbine. S onima kojima ništa nije sveto, ni kuća, ni žena, ni crkva, ni zvola. Šta je s Radekićem? Zatvorio se u kuću i šuti. Rekao sam ja, vojvodo, Radekić je pošten čovjek. Jebeš ti tako poštenje od kojeg nema niko koristi. Što se ne odluči kuda će. Komandant bez vojske, oficir bez čina. Ne zna niko ko je Radekić. Straža! Nahrani ljude.
činiš to što činiš, čovječe? Ja ovaj narod znam bolje od tebe. Činite se, pope. Hoći će oni s tobom i u borbu jer smiješ, jer umiješ, ali ne diraj ono što je njihovo, što je Božje i što im ne možeš dati. Ajde, je dosta? Jak si. Veliku silu imaš i činiti se da sve možeš. Rekao si što si imao. Ajde se. Tako. Tako, pope. Šta čekaš ovdje? Gubi svoje prnje. Ostavi ona slobodna žena. A i tebi ću nešto reći, poganio jedna ljudska. Pogan si ja tako mlad. I kriv jednako kao i tvoj gazda. Pred Bogom i pred narodom dobru se ne nadaj. Pope, ova ti je bila posljednja, nemoj! Vidjet ćemo. Čija će biti posljednja majči, sine? Čuješ li me, Čauše? Reci svome gazdi da mi imamo ovdje gdje i od koga ginuti. I da nam za taj posao nisu potrebni strani dželati. Si li upamtio? Zuzara, organiziraj pletenje šalova i čarapa za vojsku. Uskoro dižemo prugu. Mirno! Reći volove! Sudbina! Gospode, spasi ovaj dom i ovaj narod.
komandanta. Šta ćete? To ću njemu reći. Odloži pušku. Nisi mi je ti ni dao. Nisam ti je ja dao, ali ću ti ja oduzeti. Ajde. Tebe tražim, druže Španac. Eto našao si me. Malo se ne dogodi da se drugi put ne sretnemo. Ono dole na zboru trebao sam te smaknuti. Zašto povuku? Dali mi pušku i naredili. Ko? Vojvoda Trivun i njegove. A što me ne smaknu? A gdje ću smaknuti čovjeka koji se bori za ovaj narod? Nego primiti mene u svoje odrede. Ja s onim bradanjama više neću. Još nešto. Čuvaj se. Čekaj te. Dobrodošao. Druže komandant, iz naše čete u Tušilu sinoć pobjegao komandir Svetko. Suzdara, zbor! Ti si mi neki komesar čete. Komandir ti pobjegao, četa ti se osipa na tom terenu. Ubijaju kurira, a ti ništa. Kako ništa? Radim najbolje što znam i umijem. Pohapsio sam sumnjive kneza, mlinara i tribunovog brata. Ko išta zna, oni zna. Ti? Neće ništa da kažu. Niko održava vezu s Vojvodom, niko uzbunjuje selo i četu. Vodi mi da ih vidim. Slušajte, gledaj ovamo. Znam da vi sve znate. Nemam mnogo vremena da se bakćem s vama. Ja sam rubio po vašim zatvorima i na svojoj koži osjetio kako ispituju. Mi ne postupamo tako. Ovo je revolucionarni sud. Pitanje i odgovor. Ko ne kaže istinu, sam je sebi presudio. Kazna je samo jedna. Ko je od vas knez? Ja sam, gospodine, bio knez, ali kako otpočeo rat, Ja nisam, gospodine, odgovarao samo na ono što ti pitam. I to kratko. Ko je ubio kurira? Ubio me, dragi Boga, ko ja znam. Pitam posljednji put. Ne znam. Vodi ga. Ajde, vodi ga. Ko je od vas dvojice Trivunov brat? Ja. A i ti i onaj Radekić i onaj moj nesretni brat, učeni ste ljudi. Što to nijeste prije među sobom riješili, nego sad nas patite? Pitam te ko je ubio kurira? Može biti onaj moj ludi brat. A može biti i ti. Vodi ga. Čekaj, čekaj ti ljudi. Čekaj. Vodi ga. Čekaj. A sad ti, mlinar. Nikad ja nisam bio protiv vlasti. Ni ove bivše, ni ove vaše. Naše. Ali ti znaš ko je ubio komesara i kurira? Čuješ što te pitam? Za komesara ne znam, a za kurira znam. Reći ću vam. Kurira je ubio Luka Kaljak. Kaljak je mrtav. Sinoć sam ga vidio svojim očima. Pa što to meni ne reče? A? Nikome ništa ne kazujem. Bojim se njih ko što se bojim i vas. A ti si dakle neutralac?
I neutralci su na našoj strani. Baš tako misliš? A? A? Ja... Mislim... Nemojte ljudi. Nemojte ljudi, Bože. Nemojte, ja sam ničiji. Budi spreman sutra uveče. Ne mogu da vjerujem da si ti ubio komesara Vlada. Morao sam jer je komunista. A i tebi da kažem, komandante. Izdao si kralja, otadžbinu. Izdaćeš i srpski narod. Bog će te kazniti jer si se s njima slizao. Kriješ prošlost ko zmija noge. Ne krijem. Zaboravio sam ja svoju prošlost, drugarice Janja.
mi znati koji te đavo tjera. Ja sam vojnik. Drži. I ne skidaj oči s njega. Šta je uradio? Čućeš. Šta je bilo? Znaš li čiji je? Otkud ću znati? Komesara vlade. Gdje si ga našao? Kod onog koga je zaklo. Šta učini to krvavu majku? Ili priznao? Jeste. Ali ima još nešto važnije. Nema. Španac, ili kako se već zoveš, sad me slušaj, ali tako da me čuješ. Uroša si kaznio, kriv je, to će ovaj narod razumjeti. I sam bi mu i bez tebe presudio. Narod se u pravdi razabire bolje no ti i ja, ali ne ubijaj Sreda i nasumice. A ko ubija Sreda i nasumice? Ti, šta počini tamo u Dušelu? Pa šta sam počinio? Svako sam 3 kulaka. Da smo ranije počistili Podgorinu, ne bi nas danas ubijali. Ne bi revoluciju kočila seljačka politika. Znam ja dobro, Radekiću, da se ljudi ne uče pameti terorom. Ali vidiš i sam da 5. kolona rovari. Rovarite vi, a ne 5. kolona. Ko to mi? Druže Radekiću. Štab, tuđinci, gospoda, ti. Ja sam za tebe gospodin. Ako baš hoćeš i jesi. Panac, zovneš ni nekog od tvojih likvidatora, ja prvi pucam, a ti si mi najbliži. Miloše Radekiću, stani mirno. Vojnik si, to je naređenje. Stani mirno. Po ovlašćenju glavnog štaba smijenjujem te sa položaja zamjenika komandanta. Kući i ne miči se od nje do dalje naredbe. Tako znači. Kaže se tako. Odgovaraj vojnički. Razumijem. Diš se. Šta ti je Svetko, jesi lud? Dosta je tvojeg komesarovanja. Kustaj. Mene možeš ubiti, ali se nećeš niti nanositi glave. Raznijeće je čet. Drugovi će.
Nemaš ti više ni 4 ni drugo. Izlazi. Šta je ovo, drugovi? Pobuna! Daj to. Njemu skidaj tu petokraku. Odi tu stoku u podrum. Vezuj komisara. Stiži ovo. Brže! Odi! Brže to! Ulazi, guraj! Braćo i sestre, vi znate da ja ne umijem govoriti tako kičeno i učeno kao partizanski komesari. Ali pogledajte šta radi Španac i njegovi. Pogledajte kome vas je prodao vaš komandant Radekić, oficir koji je pogazio oficirsku zakletu i izdao otadžbinu. Sram ga bilo! Dovedi komesara! Pudri! Komesaru, što mi ubi brata? Ha? Braćo, sudite mu. Narodni gnjev je najbolji sudija. Nemojte, ljudi! Mudri! Evamo, komuniste! Evamo! Nemojte! Ubacuj! Ubacuj, majku im jebe! Ubacuj! Gospode, što se ovo čini? Sotona je ušao ovaj nerazumni narod. Isprijepit će se međusobno ne znaju što rade. Čevišnji, gospode, daj nam svima pameti! Evo ti nekrsti, pa i žali do mile volje. Griješna ti duša, vojvodo Tribune! Zar i ovo nisu božji stvorovi? Što kuškaš ljude, nedužne i nevine? Iš! Iš! Sofijaki u pokoju, liste duši radovi, ni pekar, ni vosihanje, Može li, pope? Bogu hvala, može. Udeli ti, Radekiću. Nema druge. Moram.
ali vratit ću se. Jel sam, sinku? Vidjet ćemo. Dobro ti sreća, sinku. Hristos Voskrese i srećan vam dan. A istinu Voskrese. Hristos Voskrese. Hristos Voskrese. Srećan vam dan. Hristos Voskrese. Zdravo, pope. Ne možeš ti bez nas. Ne mogu bez naroda i bez zvona. Ja ću sutra da povedem narod, a ti nosi zvona.
Hristos Voskrese, komandante. Španac! Uzmi oružje! Dovedi konje! Drži ga! Drugovi! Hvatajte ubicu! Rekao si se zagradu. Vidiš nešto što mi ne vidimo. Ne možemo mi s tobom. Eto, ni Radekić nije izdržao. Idi odavde. Poginut ćeš. I ti me tjeraš. Mladene, evo me. Zbor. Četa zbor! Ajde brže! Ajmo, ljudi, ajmo. Ajde, konje tamo! Vrci, daj. Zdravo, Mrki. Zdravo, Španac. Mirno! Pozdrav komandantu glavnog štaba. Zdravo, drugovi. Otkud ti u ovaj naš osinjak? Dovede me ovaj tvoj smijenjeni zamjenik. A ti preživi, a? Okrznulo me. Dobro. Ali nije dobro kad na komandanta odreda puca iz potaje. Gdje nam došli? Hajde počnemo, ljudi. Ti se, druže Španac, nalaziš pred partijskom komisijom. Otkad je Miloš Radekić član partije? Nije. Ali će biti. Odlukom glavnog štaba postavljen je za komandanta partizanskog odreda Podgorine. Dakle, degradacije. Ozbiljnije je nešto, Španac. Osuda tvog lijevog skretanja u takozvanu drugu fazu revolucije. Znaš li ti šta to znači? Znam. Ova komisija je formirana na zahtjev ljudi iz ovog ustaničkog kraja. Na zahtjev Miloša Radekića. Ne prekidaj me, Španac, dok te ne pitam. Sjedi. Ko je tebe ovlastio da pališ sela i ubijaš ljude bez suda i istrage? Ovlastila me revolucija. Revolucija? Pa nije ti ovo Oktobar. Nije ovo ni tvoja Španija. Ovo je gorovita i vučarna Bosna.
Kako ti misliš da vodimo narodno-slobodilački rat ako za nama ne krene narod? Šta bi ti htio? Da ti izvučem iz džepa radničku klasu? Takvog voća nema u Bosni, moj mladiću. Tvoj odred je sastavljen od seljačkih krtica i od četnika koje smo odvojili od pluga, od goveda i od ovakvih kakav je Miloš Radekić. Zašto njemu ne pucaju u glavu? Govori što te pitam. Nećeš da govoriš? Ili nema šta da kažeš? Stari sam član partije i čekam odluku. Dobro. Sve dobro. Vi nemate ništa, nemate. Sad vas dvojice izađete napolje i sačekajte. Mene u Španiji izdao najbolji drug, Tuberan. Poslije 2 dana umro je od krvoliptanja. Prodao me za 2 dana života. Mrtav me čovjek izdao. Moram da ti priznam da... Zbog počinjenih pogrešaka u vojnom i političkom rukovođenju i postupaka koji su ti predočeni, partijska komisija kažnjava te isključenjem iz članstva Komunističke partije Jugoslavije. U svojstvu komandanta glavnog štaba nalažem ti da dužnost predaš komandantu Radekiću i upućujem te u glavni štab. Tamo ćeš sačekati dok se ja ne vratim. Razumijem. Ajde sada da popričamo ko stari prijatelji. Ajde. Rastajemo se, druže komandante. Gdje ćeš odmah? Odmah. Kojim ćeš putem? Najkraćim preko Mračaja. Pripazi. Tamo svaki čas pripucava. Bar povedi nekog. Sam ću.
odlaziš? Moram. Ajde. Ajde, prostiti se s ocem. Dođe čovjek neznan da ovdje kod nas u Podgoreni legne pod našu ledinu. Dijeli mi rodbina da ga otplače. Ako tak ljudi imaju rodbinu. On ima rodbinu. Ja sam njegova udovica. Neka znaš, i ti, selo, da nosim njegovo dijete. Dao Bog, kćeri. Grijeh na moju dušu. Počasni plotun! Pali! Gnozi! Slava heroju, drugu Špancu!
Gospodnjevo carstvi svemo, raba Tvojego Milana. Raba Tvojego Milana, vo blaženomu ostavlju podaš, Gospodi, sopštemu rabu Tvojemu Milanu i sotvorjemu vječnu Thank you.